11 aravuga ngo maze ishengero ribimenye riramukurikira ubwa mbere arabakira ababwira iby'ubwami bw'Imana kandi abagomba kuvurwa arabakiza. Amen. Isubiremo. Maze ishengero ribimenye riramukurikira arabakira ababwira iby'ubwami bw'Imana kandi abagomba kuvurwa arabakiza. Mukomere amashyi menshi cyane. Reka dusome mu bikorino ba mbere 11:23 Kete Pawulo yandikiye abikorino rya mbere Pawulo yandikiye abikorino ngo kuko icyo nahawe n'umwami wacu aricyo nabashikirije inama y'uko umwami Yesu mu ijoro ryaguzwemo yabiri umutsima akawushimira Imana akawumanyagura akavuga ati uyu ni umubiri wanjye watangiwe murahura mugira mutya kugira ngo kibe ikibizo cyanjye. N'igikombe akigenza atyo bagiye kugera babwira ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye murahura mugira mutya uko muzonywa kugira ngo kibe ikibizo cyanjye. Uko muzojya uwo mutsima kandi uko muzonyura kuri icyo gikombe muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza hazazira. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Turakiriye abashyitsi nimba ari iya mbere muza hano turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Guhaguruka cyangwa ukanyuza ukuboko nimba tutaguteye isoni ari iya mbere wifatanya natwe ushobora kuzamura ukuboko twakire ari iya mbere turaguhaguruka nanjye tubiza ari iya mbere gusengera hano Imana bahendagiye abari kuratwara imbere nta karirimbo mu gihagaze hari akarimo ko kwakira abashyitsi imbere kakarimo kwakira abashyitsi. Imana ibihezagirane natwe turumwane twese umugisha. Ibyiza byose urabironka ko mu izina rya Yesu Kristo. Imana yakugiriye neza nimba ari watumiye nimba watubishije kuri radiyo nimba aho wabigiye hose Imana iguhezagire nuko ari icyo yashimiye yuko uyu munsi wakirira hano mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Kandi tukwifuriza kugubwa neza tukwifuriza kuguma hano ntawe kwifuriza kugenda. Yesu ashimwe cyane uko abagiye turacabarira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Wakugubwa neza ukaguma hano ntutubipe. Imana izakugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Imana izakugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Washyize mu ishengero ryiza hari abantu beza urabibona nawe
no kutarasakana nawo kubitegereza buriya mwicaye imbere nyine muri imbere muri imbere ariko niyagira gusohoka urakubita kude mawizimira aho wicaye inyuma ukazaraba ugasohoka nyuma. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Ibyo rero tubishimira Imana kubona waje, turagushimiye, tubishimira n'Imana hari icyo Imana yagombye kuguhereza uyu munsi kandi urakironka mu izina rya Yesu. Ndavuga urakironka mu izina rya Yesu. Ntakusubira inyuma uko waje mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga gusubira inyuma ubuzima bwawe bwahindutse mu izina. Amen. Tushimira Imana. Hano turafite imigigwa nta handi uzayisanga. Ntabyo byo gushinga intahe nabibonye mu gihugu cy'u Buganda mu mashengero dufite kwemera ugomba gusa nta handi ndabona ntandi mashengero y'Ikristo samedi mugenda kwihema umanza kwihumanura ku birenge no ku maboko. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kandi byose biri muri Bibiliya. Amen. Byose biri muri Bibiliya. Ibintu byose rero bisaba ihishurirwa. Mu gihugu kutagira ihishurirwa kigira gute? Kirapfa. Amen. Rero tubishimira Imana. Ndiko ndasoma hano reka tubasubiremo. Mu mazi yariko arasenga yiherereye. Ntabwo ari hano muri Korinto. Kuko icyo nahawe n'umwami wacu aricyo nabashikirije namwe nuko umwami Yesu Kristo mu ijoro yaguzwemo yabiriye umutsima. Unyumvise neza bavuga mu ijoro yagize mu ijoro gasubire mu kumengo mugafite amadidani mu ijoro yagize urumva rero baramuguze baramuguze bamuze amafaranga yaraguzwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Okay. Reka n'ubu sitabumvira iradiyo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Sinzi nimba wumvira iradiyo ntabwo ushobora gutsinda utashisha amaraso cyangwa utazi icuye. Hari umuntu azakubitsa icuye uriko neza cyangwa se amaraso. Impamvu twigira intsinzi ya Yesu Kristo, impamvu tuvuga Yesu Kristo yaciye mu bintu bikomeye. Amen. Murazi ko yashisha amaraso igihe bariko bagenda bamukubita hari amaraso yagiye araseseka, noneho bagenda kure mucyo bigicomo kugira ngo barabe ko yapfuye basanga havamo amazi n'amaraso. Amen. Yadutangiye amaraso y'igiciro. Ntabwo uzakomera kugenda kivuga nimba umerewe neza atakigeragezo muhura, nimba uhura n'ikigeragezo icyo ari cyo cyose cyaba gito cyangwa kinini, ushobora guhura n'ikigeragezo cy'inzara, nicyo ni ikigeragezo. Yesu ashimwe cyane. Ushobora guhura n'ikigeragezo cy'abakurwanya, cy'abakwanga, cy'abakururanya, cy'abagutega imyereko, uzamenye yuko ufite imbuto ikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Umenye yuko hari ikintu kikurimo ukibungabunge ukijyane ko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mukindi bavuga ngo uwambaye ikirezi nyamenya ko kera. Rero wowe usengera hano wambaye ikirezi mu izina rya Yesu Kristo. Wowe urabizi ko wambaye ikirezi mu izina rya Yesu Kristo. Wowe urabizi ko wambaye ikirezi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. N'ubu birakomeza. Nuko rero baramugura bamutwara ubwa mbere bamucira urubanza. Wiyumvire neza ndiko ndakubarira ubwenge bw'abantu. Si ubwenge navuze kuri radiyo ni ubwenge, ariko ni ubujuju, ni uburofa, ni ubugogi bw'abantu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kuko Bibiliya iravuga ngo ubwenge bugira neza. Yesu ashimwe cyane. Ariko ubujuju, uburogoroko igihe kirundi cyiza. Ku ishuri hari abantu babwira atabwenge abisilamu tabu ni ikirogoroko. Urabyumva? Ikirogoroko kiba kiri munsi y'ikijuju. Yesu ashimwe cyane. Kiba kiri munsi ya Bibiliya. Ikirogoroko. Niko urabyumva? Umubariye ngo acavuga ngo be cyo ni ikirogoroko. Ikindi kintu ambaye kada yize mu Kirundi, wayize mu Kirundi vuga cyangwa cyo ni ikijuju. Kigo turumvikana. So rero nari kukubarira uko abantu bameze bamutwara. Wumvirize neza
kefa ba Posiyo Pilato barabyaye hari ababakomokamo no mu Burundi bariho. Niyo mpamvu rero azamutangira amafaranga, azagenda acubika umuntu muto rifana bandi bariko bararyo gafana tigwagira ukuno kugira ngo kwanaka turaruka uko gutwara amafaranga kwanaka twomwambura twokubita ikiwani kugira ukuno. Yesu ashimwe cyane. Amen.